A Isus odgovori, ne bi imao vlasti nikakve nadamnom, izvede Isusa napolje i sede na sudijsku stolicu, na mestu zvanom Litostroton. Odnosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Gospodi pomiluj. Gospodi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pomjeni svjem Ti, Gospodi, primi žrtvu sviju pravednosti Tvoje žrtveni, ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Svjati mučenici, že Tobě stradaše slova, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Iskočnog dvorca Sveti Srpski, Svetog kralja Stevana Dečanskog, Svetog Rikumu.